Ya amutokeriza mwasantagura wandi ya ekamurasha amuhe murina wato kamurasha murina amuhe ya wamenga bakotoka rukwao ya katimba bari no potapoto yo viungura vitwera mehindi ya vijanimba kotoka mbeya koshiwanasha muhona kia kumupa topic yare masanda andiru kwa ya dino di maduta mo topic yo anti-marriage mbepo njisita kusha sinako garumendo hakupu ko kaindu hakupwa ya mbepo njika peka mbepo njikara monganda por manja por kamira monganda kusha monganda orive opo banashi bakalona kave kupa monganda njo ya menasha peno sacrifice nda sitfa no inambio viwonja sha modonte corona ya si me yonjo modonte corona kusha i kutwapo onajio ja brumwe ovanashi bakalona vehe mo family njo sibe apo dombura do kukupwa ave hakano varumendu vekano varumendu boma replika bekano varumendu brome berimbo sho kuya ku munina no kuno kienda o mumbishine shinge onorwa kotaka po varumendu brome beri munjonga ndanjo ya varumendu broma be sifa kusha brome siba baba po ndondo olive ave hakupo ya o me si utumenasha hiva kuingira shina si mesa hino experience ma shopata me aku kutia pwami kuja men ongwa simbi yake dino dike ke puro dokia kutwapo o topic andino dingirio ombepo jishara kuja o hakupo ya mo 2005 barimba bareka mongana ya madingo ya simba wargi mongana yusha apekara kusha bakaenda ina biakaenda men shomundu mba nyingiro kusha eto mana vandu men inakyo kieto mana vandu patanje baida nyonga ndai kusha men babareke monganda riwe patanje met fapo na kusha men ndago mundu wale brume guri popelo nami market pro pobru munamu brume guri ko guri nomba mun nje kusha me hingiri yo kuye ya kuya tfavara kile munjonga nanji njete tuveta tu tutwale twakupa monga nanji mo mburanjo 2005 ya makukaenda inambia viha kaenda orukupuranje kaenda pame kanselera ya simba lamusha ngomu kwetu no mba bakirusha na ya atupata all the way that unde atolonjira kaina no life yako murunko ya sinacho kusha shakara nao dompura dehe anjami hishu kusha nu pakaenda vikwa ye ya parina vina vingi to vikoto be na kuita mo kavitio men ni bogati men kavina kusha men mai kurakulisa vandu po batanje oina bia khebira manganda batanje nago akivieta ne muirinji be munu chambietera e focus kunyo topika pada me highlight no uno vari utatu nonga no life mono pia account ya atukara kusha mokukara kwanji kusha shepa haku okushwa shanu hapo sikenu hakana kuna wanasha kalona peke aruhe kano da ferotenga de kanda aruhe kano da ferotenga de hakana imbo muhunga uposa kuna wanasha kalona usita vi shiva nyembito na bis men barimo mongaro ime post naksa menasha men bahagana kuna wanasha kalona vingi peke whereby ami badajam pa hagu kupa muimbo mbakana bata pondono ji hevada ekuja nana jambi vare ke pom bisitif ongwai se hena e wala punjo no kusha bi vare ke umwaimbo na chakala mumbari pa mwemo ruedendo kandusi mi ko ala mundinoti ya me akumulesera ko damo
Psalm 11 ai hekulamo verse 1 up to 7. Yeah, onga no fondasi. Measure, I trust in the Lord for safety. How foolish of you to say to me, I fly like a bird to mountains, because the wicked have drawn their bows and aimed their arrows to shoot from the shadow at good people. There's nothing a good person can do when everything falls apart. The Lord is in the holy temple. He has his throne in heaven. He watches people everywhere and knows that they are what they are doing. What examines the good and the wicked alike. The lawless he hates with all his heart. He sends down flaming coals and burning sulfur on the wicked. He punishes them with scorching winds. The Lord is righteous and loves good deeds. Those who do them will live in his presence. Yeah, po Psalm 11 anjo mea kutatera ko si verse oisha tatu. Yeah, mea kutatera ko si verse oisha tatu. Ji mei sa men me ta mo translation na arwe. Ji mei sa, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? There is a foundation where ya destroy of mo ina kusita po o nguri mo membora mo na righteous kusa men umun nguri mo good box akuna mo hona men, what can you do? Men there is a foundation ya destroy. Yeah, inasi via kainda kadong brade he munusha mo life anyi kukainda ikwaye. Yeah, simba paha kushapo no pekainda ikwaye no kashi supimba bakapita mova mutu ya dorisha tatu sivikesi simba hite mongumbilo kuna muhona usha muhona hapo no ongwaye simba hakupo ongwa simba hakaino kuna mukaindu gumetho usha mevare kipome kupo po mukaindu makapu name. Yeah, muhona ndo isha orisha tatu ndo haro kuroto shine mwineza ko orisha nepesi orisha tano. Yeah, muhona simenji urikiro umavanduriro ngumaesha bari puno mwashomukagano wapukiro bada mwashongi wana simbo ba nyanda muye. Yeah, mambo maharano en menu mo men kamundu mo men moena utora po mo kain mo dorosha mo mundo ngwa tupuko rosa pen watupuka mwina mingi peke. Ya bidipu na mwashongo mkaza na kusha panapumba imbai po mutena watate. Ya kusha ohoroko vaingo mukaindu kumbaba raike mai kondo apo ya bea hongade. Ya shime kondo bea hongade mba kusha ami kusha go peno mundu kumakondo padango mundu hinambari medo mwasha une shimasha mukupe kusha koso kumuna ohoroko vayu mukaindu mena shako mbetla kapoiga bi ndo believe ande karaponte kuja amedora etrako mkwetu atukapita tuhidna tufapata me hopona tukapita. Ya shima tukakotoka po nayaro kuja ami yandemuka. Ya shima yandemuka euto kumba kuja muhona nu ba kunjiurikira men kwesi yambo kunjiurikira sha no mapekaenda muhona simasha modemburga sha wa thoko wa kupa en orukopora kana ora menora stuck. I say yes bari no wako mamuso kupa pa memba andumba wakaenda pa mape kupo mundungwe eja mimi nasha ingo amino mkwetu warwe faka tukiri na mwinjo sinashi kuja peka twa mura manjo muni umwengo akakupa. Yeah, kuja ohoroka pona bumei kondwa
maikondwa por vede ro mundu gwe kushida kusha o haka minjo na pondono kusha mo kupu ukare mo modofero utenga kusha o moshingu mukada na ngumari pamwe kusha osire ithiro yo kusha ove odofero utenga de da torwa ade umpwa kusha ukare no wanashi wakado na brumwe beheno shina no kusha mozo kwa kupa pomo shiti kusha yari kusha hakana kuno vantu brumwe vantu mai konyo kureperika po indembe sanangi kusha hiti mongumbiro ndipo kusha mape kusha ameurukupuranyero wa stopa apetfa kusha men amibika kama modofero utenga de hena kukamo direction akiwa kukakupa kusha onanjero mo vantu muhona ngenjipere ndari orisha ine pesi orisha tano matu ingere ni orisha tano ndalo komba amishandangi muhona kusha wenji urikire ya menaja mbapaha kusha pono opi numba lundo sikwa eno onkwa si mbabala pontone kusha men hikupu po hishiti po hikanego muka eno por me umutima monji pe kusha mezo kubala pontone kusha mezo okupa ya anje muhona oinabi ema bantu rokove kureise kusha men mapeka ende en mesha muninga kusha muhona ngo wenjuri kile kusha ngori paka ende bika kusha wami kutokutea odombe ponda wami kutea alta nji kumba trake ya kusha ha kaina kunego mu moshe kwa na pom kaina mezo okupa oinabi bi sa kondori anji kompanda anji kusha iso yaro o history kanji ka subi kusha men ongwaye murun bitte kimba medro bra 50 gamba ya kupa ya sitabi nuna ngore anje mba kwa umbro o alta anja tungwa kusha ova kaenda vehe simaita mame anje mai muno sinashar kaina kumuno udapo mave muno sinashar kusha men sinashina mai mosha men kwa tfako omurungo njima kusha men mundo he bumeya kove anje matupuka po makani njo ndira kusha aba ngui po mwesa makare po mon men sinamo kukaenda peka dombepo det famo antu simna yo donjima yo ombepo njiuja ikuramba kusha ukako kule no vantu koka mokati ko vantu menasha o karakter yo njima o kwera kumuno njima ika ya tula mwanga na bya sitavi mai ya bro mai ke kunombe ya mun ya nomeba ya hidi movie kuni ya sitavi pada nje o irinyo ya dapo ya tupo ya hi aika ka kuyeni mokuti ya kusha those were the things that imwami ben honashima vandru ina bihimbi ovi nambi bya shite kusha ami ihaka ni opportunity yo kusha me haka kuno mwasha mukadona kusha men bi ene kuvare kapo bi ene kukupa ya o na me hingire bi meshosha mo vandu vengi muviri and me akureta ndirisha men kadusho kusha ombepo nji kudora simuna mosha ahodo brume yari macrocation na kuna mai tupo kusha ai kontro ka itanoka ove sho to ndire makara ahodo sha uno utanaga mo starta kambo hingi o yaruka monjira kwa dhungo o hai kona ko mwari moso kiene menacha ikupitisa mon direction anjo ai kotfa kona kwawe ya kuja the spirit which needs God's revelation prume o shu sekela no onda yokusha o koka no injo na yokukupa ila mea kulesa Matthew 19 verse 6 mea kumulesa nunga no kusha men o una heperawaya o mundohe o kukara morukupa po muhona ongwa sheba ngando veka mo iya kuja kama jiba karwela bi pahero chapter nji okay. Kuja meu tu kudao Matthew 19 verse 5.
And God said, for this reason, a man will leave his father and mother and unite with his wife, and the two will become one. So they are no longer two but one. No human being must separate than what God has joined together. Yeah, kusha on this way upon tondo ya kusha mokupa men muhona uhingira kusha ove walapo pia iho wakapa mundu arwe kumeko kunjoina amurire mundu umwe ngumarire mukaindu kusha orukupa omokati komurumendu nomukaindu arikani adukata munina byaro kusha warumene bari mai kupasana wakani mai kupasana amingure ni nambyo bingura nembora muhona kuingira mbo washiri hitara kungofa imbuku noho ya kusha chimo yapo pondondo kusha mohe poko kupa ondi shya pondondo ya kusha vandu bevari shina shiva memory muhona omunkaindu kuno murumendu we abe kupasana aberiro mundu umwe kusha ovinambi shimavi anokire mo yondorera satana kavanga njo this metromoni ja njoene muhona memenasha Satana is against unity. Satana apehepeya uwa kuhana kavanga vandu nanda murukubo veka mohange kavanga nanda vandu mokereka veka mohange kavanga nanda mombese hita derisha murimo partnership mombese hita po apehebu penenjo partnership vandu maveka ina pamwe aruwe Satana makonyo kieta o spirit ya Jisabella o spirit ya Jisabella nje aiye kuhana osinashi sha memo imuhona shikusho orukupo omokereka obika bulo kumunda vandu mokereka muhungi no nakashikwashiki na bishop nakashikwashiki kave dua sone kave ctv anje no Satana wahiti mwindoro bedendi kieko konja kuhana biatfa po imuhona usha kutoka kwindo orukupo eye kavanga abantu bekupasani vandu vekare mohange kuja apehemeya kuja makonjo kie kuhana okuja omokati kwa vandu vevarimba peke o third party kuja peke o side chick po side boy po ikabisa na bihembi kuja pea kashikwa shingie kuvaka mukaendu mungu pea kashikwa shingie omuzuko ngie kuvaka murumendo wakashikwa shiki kuja ombepo yomde nji hepa kuja oveshimo kumbu kumuhona ukumbe no kunyingro o wisdom ya peke ya muhona kuja muhona mekupe menu upatro unongo weno ondunge ina bihemi kuja uyine no ku fight nampi ya venguri mo khafale kuja kamba ku yakupa poko yakupa it's high time okuita mongumbiro membo ngumbiro osembala nyimemisha muhona jiurikire oviundikwa be handa kusha amehe yakupwa amisha he kupusho murumendu ija inabi hembi nyingira ongumbiro njo sopinyi kumuhona kusha muhona jiurikira nudirisha o viuri mwami menyingiro nyesiriwe muhona kusha jikohoro uvi au hemburi mwami mena kusha mbalunda imbi nebine mipata dirisha peno dombe po do harive do anti marriage spirit deri mwami jipo mavanduru jongo muhona kusha ambie ne ku patrol me hombi mune kusha nangwali penombe po rive njishita kusha ami ehakupwa po ami ehakupu those yongumire jo nyimoso kukumba kuno herara oka hepa kusha mokumbo tutetwe theni kwa kumbo ngumiro sembela njibe kurera njo kusha men muhona me kupo o revelation no unga no life ya no unga no rukupo kusha hapo opi ami purume bumba feila pobre derisha peno mundu purume ngwa shita kusha o hakupu anje muhona ina memaina kurikira po purume derisha ina ovina mabionjo mo donde corona muhona no ina maina kurikira kusha o sengiro njaonjo mo family yaonjo mo lombura ngapi yaonjo ina bihembi tuhepa kuhama kuingira kuna muhona wisha katu nyingire metupe katu kongore metupaturura inabi himbi eteveni katu seka metungure ovi nabimbi muhona metupaturura mivero vyetu menesha edetu hama aturiri atushiti ganda kompunda atukamunesha muhona nangarimba kumba nu kapeno ngumbera nyigizo akaponji sita imana je ovamuni shwa na wisha
ove siwena okuria omundu persistent mungumbiro siwena okupusha okusha muhona mekuriki nambi siwana osha konisho sina mokaungura minasha moka mokusekela ya nana chitfari kwa membura ndanila wakumba bada dhiro ya meiva itenga pata apeya umuyingirish maonje kiete dhiro randanila aliye kushairo pokati kusha kirimura mo meiva risha 21 kusha kadusho kusha men certain Katie and he's watching everything kadusho kusha ovina vitfa pendura yokuhingira pulumu hakena kuno mulumendu po hakena kuno masha mukala na pulumu inkumodo ja mo huru mwe mo flasha maso kujo mukaendo anje meso kumukupa meshi TV ovina vihembi vihepa kusha ovina oshiva kavi katuto kukano viuntiko akatu meme nasha the monitoring spirit the kara nanda mo mira the kara nanda me pangarwe the kara nanda mo munene we the kara mo vantu novina buhena ku expecta kusha mamutho ka monitoring spirit ovina biri mokoto vishuko yove na muhona veri kiri thata na ushwa iringi ove shwalo no kupitisa moshinyashwe outo kuhingira yikusha ambi no moshimukana meya kuvarika meya kushita kusha anje thata na iringi hanje washwa kuya nangori unonge ndando njimo wa kushita but there is a very mokoto ove meditita mokoto uhingira kuna muhona inambie mekumunu madhu inambio derisha satna unundando ni misha brume makonyo kushare nambi anje at least unomatha muhona yambloka umatha satna yakusha katuka no viundika na vina vyetu matungura wakati minasha in today's world nadango then jimosha ungo then jimo rikota mo kaviti wanga there are spirits mina pena those spirit and they unja mo internet pena those spirit and they unja peke they tutarera pe yapa yuva ya pur mari na brume na mehingire ke pangara isi para ovakonusa nde pangaro ekumo hingire sinas omundu hapo uno hange na awe okukupa po mundu uno hange na awe okushauka uka hara omuyakitho murir which are these other things that we need to be careful of yakatu kusha oinavi hembi watu heba ku tida inavi tu viunti kwa kavika pite sire hebro pronuncia mozo ku pitisa ko banene we but at least of in between watungo lo mira yakusha amisimeze kama kuto kupitisa information anje yakusha mea kuvarika bo mea usitevi hanje lo mira de watunga wa mana wataka ko complete block wa sitavi no mangete kima waketo mesha bamunuza una hepero bi share o kaviti ngakuna ende just for those very mo shikambule sine shanje yakusha men van delay no tukupot fa va shita vi na vi hembi men these are the things that we need to start fighting or fight the devil and na vi matungura kadiro no mesha the devil is watching, he's got ears everywhere ndo he kadusho isha we need to have our secrets kalika no vi ndikwa ovi nama visha man no ria ve when ina vi hembi avi ina ma vi hingirwa kavika pite share hepero okunne kwepa dangi sijene